السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار الثاني في وحدة الثالثة. Üçüncü bölüktün, second جاشو turaqçay bölüğünün üçüncü diyalogu. الحوار بين مستأجر والمؤجر. İcaratun. İcara degen söz bizde de bar qırğız tilinde dağı. Bul jere jamat musta'jir ijaraga aluvçu. Muajjir bur ijaraga berүүчү. Başta aytgandan bul jerdegi uşul dialogdagi manisi musta'jir kvartirant, эми muajjir хозяин kvartirаны berүүчү. Бирок жалпысын алган манisi musta'jir ijaraga aluvçu, muajjir ijaraga berүүчү. Эми биз диалог боюнча айтабыз дагы хозяин квартирант деп алабыз, Al-musta'jir kvartiranт сурап атат. Ассаламу алейкум. Muajjir хозяин. Ва алейкумуссалам. Уриду шаққатан мин фадлика. Уриду мин калайм. Шаққатан батир мин фадлика кичипейилдике. Muajjir хозяин. Ладайна шаққатун джамила. Ладайна bizde бар. Şaqqatun batir, cemiletun qoz. Qırğız tilindagi Jamila sözü uşaraf bilen alıngan. Cansızlarga qoz dep aytabız, hem adamga uşu sıfatda kullansak sulu dep aytsak bolat. Mustajir kvartirant. Kam gurfatan fi şaqqatin. Kam qancha, gurfatan qancha bölmö var fi şaqqatin. Batirde qancha bölmö var. Je batir qancha bölmölü. مؤجر خزين في شقتي 5 غرف. في شقتي batırda var 5 غرف bölme. Batırda 5 bölme var. Mustajir في أي دور الشقة. Kvartirant soratat. في أي qaysıl davr. Qaysıl etajda, qavatda الشقة batir. Batir qaysıl qavatda. مؤجر خزين الشقة في الدور الخامس. الشقة باتر في الدور القواتة خامس 5. Bizim şememiz kvartira bu 5. qavatta. Uridu muşahadata şaqqati. Uridu qalayım muşahada körүүnü aşaqqati kvartirani. Kvartirani körүүnü qalayım. Muajjir tafaddal. Пожалуйста деген орыс тілінде мақұл сіз айтқандай болсын деп удхул киріңіз. Хаза бұл бабу ашаққати. Баб эшиги ашаққа батирдин. Бұл батирдин эшиги дейді. Мустаджир квартирант. Хазихи шаққатун джамила. Хазихи бұл шаққатун батир джамила. Қоз екен. Джейд. Эми жамаат бұл жерде келиматул жадида. Даурун қават. Cemiletun qoz, sulu, guruf bölmölör, tafaddal. Пожалуйста, siz aytqандай bolsun, kiriңiz dep so'liq ma'nida. Mushahada körүү, uridu men qalayım, davrul khamis 5-etaj, yadkhulu al kirip jatat muskoratda, tadkhulu sen kirip jatasың, al эми adkhulu men kirip jatam. Udkhul ушул айтышан удхул десек кир деген буйрук этишти алабыз. Баб бул эшик.